Nyame betua mo ka wate Bagbin. Mo be brepa mo enuro no mo ba num de tete mimiti. Ana ato mo yam. Eno ma num de tete mimiti. Mo ba ohuru mo je mu saa. Mo be brepa nyakopon. Se mo si nyanka no mo ni bie. Aba bia bo so ho ni bie ni mo browa. E mo bo mo de mo si da bi. Da bia mo ma anyway nko an anya mo yes a matter. Mo ba equality wo mind mu. Nyame obetua mo ka. Wate na mo akatua no sesa no asa de ama mo chirifo ada na mo yesa mo nya ni pa body center na no so dance no enti breaking news na ka na me simba ka chewa brother ka no amu ya na ama akwaba wo frɛ me adwowa search name mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ebusu afugana fu bi omo abrochiri enende omo atiegu right honorable Alban Bagbin Speaker of Parliament omo aso esini so enya asem ketu akra ade omo chese papa ede na oje e say what go down as West Speaker of Parliament aga na enya mana say u party ni so na o Speaker of Parliament intino nse munkwa na wodi say Parliament House na bekoso say nkoso say Ghana bekoso Ghana nkoso you are working in the name of your party enti say policy bi na eba na bebo Ghana kra say mo ya na mo botia because mo pese aban the failing na botime ba Ghana fo mpani fo nti da chebe na ebusuafo de nti Ghana fo bi asoma no e de esi honorable efene say Alban Bagbin no so na ene say na say na betodwa say NPP fo bi a uni e homo mo de mo contest na mo wini a ze wusogumu anumi de ai na jeze enane ankom aka chede na jeze ni party ni ngo bia mfa no was sanso gya no mo lose your seat nti o mo ko independent na independent na o mo ko no na jeze Parliament House no o mo ko independent there honorable Alban Bagbin say we declare 4 seats as vacant Bako NDC ni ena miensa no ye NPP indiane na na chese no so we declare seat no as vacant there ene na NPP for 3 seats na obi ente so no omo enka NPP hu nti NPP be majority minority na NDC is omo majority na ye no kwa ye nko law school kra no o de yemfa ne common sense in kan che yen say omo atoaba atna Parliament House for 8 good years ni akakra kwa na ya beto abenti no by election kra mu ntimi nye then this our constituents no moto aba ma omo na sisi en ma omo twa 8 years ni wie na so mbekọ omo independent and omo akọ na constituents ni mo omo na sisi mo aja constituents na ato omo se mo kọ independent na wono woto aba ma omo na honorable Alban Bagbin say one water about more 8 years in my intin still na omo ye MP member of parliament omo represent omo constituencies intin say almost omo ko independent won ko independent still na say NPP majority in tentem na wa declare NDC a majority NPP a minority and no sa 2 months na aka no majority na minority ya de kwa yeva I didn't this mo ha adwensa any parties work independent let them go but 8 years in omo ntwen wi na Ghana mbra no ye bi mo ye ntia sentisa na se tia 8 years no omo ntwen wi that's almost omo ko independent omo nko na watu aba ma mo aba Parliament House na aka be 2 months pena mo adwuma be wi mo se mo ko independent ni so mo declare mo seat vacant into no NPP minority Inti ensema Ghana fubin so aka ede achire no mass case e be police case Bagbin ni ho na tano na yare ho say as a statesman if you nkwala asi primary school basic when you ban so fast wo enya mahama nko sa akofo ni nyina o unya free education ya na mo me nana me maami ni nua mo bia no onya secondary school ko ye me nanam koko ko sefia koko sefia sanye so brother Felix ye ka ya sase ye da ho nantim akura na wundru da and so mo ba me nanam ase bia no ho mo ofo ho mo yo mo wie form 4 na
asa obi antimi akọ secondary school watimi abege so ati ase ye de omu kọ sika enso mo sabi esiem hokoko bia ni ho afiri hoba ye de ahwemu nyina saa nya fonfa so tinka mo de amunya ya ne se mo de besom oman Ghana na mfa so aba mo de da bi mo agigi scholarship ekọ nyina akọ school abrochire ba mo ba afa mesom kakra na de munya ya mo fa mebo oman Ghana na mo de abehye mo de behye Ghana mo agya hwawu akọ wa meja legacy uba ye MP be ye ho ahwan kro no na abebo oman Ghana uba ye minister abebo ye kro no abeji double salary na ka de mukopa acha o se ye ti se mukopa acha ma na akufu ado ti ase anka wempo na se nka o de da na akufu ado ase na Ghana mfasa abone na wudi ye nke mfa nchewo na emomu wasa de bio wasa bani sabi ebi fini bia se ja ho no se ja ko wanya legacy ba kwanta se yenya papa bi obeye MP beye minister obedi Ghana sika beji double salary for 4 years na emomu no edu echie 4 years no obenye opportunity ebe call ebe ye friend say chief amaka ne sempo parliament then amaka ne say Felix come on speaker of parliament me da say speaker of parliament we nya legacy ba kwa me say papa we na wodi mra we ba ye ama Ghana fo timi mra shobedwa fo mudi debate ya ma mudi tu mu a ya trato ya imebi ni ho wo de oba ya ne say utimi tu parliament house won ko yucho na wa ko di 1 month wo de say nko fo edi wachi na wa bobo of mine ka no akwa aba 2 weeks na uko no abo mane ka no akwa aba 3 weeks na uko last minute so akon so afa de was me change majority mama be minority mama minority be majority enya wa person anka dey na besi omo be this speaker of parliament bia obi a legacy of parliament house ukọ kan ya ubenya mfa so omani nya so wo de wo ayi ya friend say ayi amamu Ghana mu ntokwa ne amamu ntokwa anyway na person de ba oman Ghana nso Yakobon mani mem ya me betua o papa bo sa papa ayi abangbagbe enkwala daachi mobro wa for daachi awisi abo nyanka daachi na pese wo de sha utwu nu mu no na wo de kofie no Yakobon wo betua o papa wo twu de be pia firi sebe wachi na pinsuo egu ubokas na ya wo hihye nu ko hwini adai but the friends in same year and I me rehu yo rehu papa sa dey ti de sese ba ni sa last minute akọ na ese kwa da na parliament house ye ho abibia ye mra wo so te mra so ye lawyer bibia ye mra enti wo de famra kwa no so na fa ye ade a wo kan emfamra kwa ho bia ba bia wo pa ya enye ye ada na wo ye sa wo ye ni pa boni sam sa enti mo de munyu oman Ghana mo de Ghana de yesika wo si su bo bra wo no wo mahama Ghana de yesika sho firi nkwala brama be se monyi so meja bibi kakra ma mudin mo de mo mudin wo ban kakra wo mudin wo kakra ni mudin ho hia mo boni ahye mutrimu ma na mudi so ye hu manum ane boni na firi mu su kosi mo nas na dware mo sei ada na wo ya Ghana da chi sa ya me tua mo kapa mo sa ni fo mo wo ma ni mu a mo ma dwe se mo Ghana nya so ndwie ye hye Ghana kakra fe speed Ghana eko with MPP government enti nya mo fe because nya mo ya ade ntu mo say dem ye no mo ntimi ya brother Felix ya de ma mo ntimi nye because mo ni hunim de enti de bia no ko 3 3 mo ba chicha no modi dam ko ba chicha no modi na the whole majority de bia na ya ho kire your society nim obi ba no ye ni ya mo ba keta ho no mo hye mi so mo sua de wo ho na ye ya na mo san adwirigu nya me betua mo ka wa te abagbagwe mo ba bra pa mo enuro no mo ba num de tete mimiti ana atu mo yam eno ma num de tete mimiti mo ba huru mo je mu sa mo ba bra papa Yakobon sa mo si nyanka no mo ni bie aba bia bo so ho ni bie ni mo bro wa e mo bo mo de mo si da bi de bia mo ma anyway nko an anya mo yes amasa mo ba equality wo man ni mu nya me obetua mo ka wate na mo akatua no sesa no asa de ama mo chirifo ada na mo yesa mo nya ni pa body samsa na no so dance no enti breaking news na ka na me simba ka chewa brother ka no amu ya ana ni henya no esan sore yante hwe mfiri ho it's high time Mustafa or standing tall. I know that always, like now, no, the response of the man this phone is boot for boot. You need your home.
They need to, but they made a mistake. First mistake, boys no more attacking you to no more free or more. And the man who say NPP for like They don't have nobody. that's a suit. That's a suit. In common to me, violence. Once ye violence, a did kakrebu or ni match etia or so on the na AC or after the year, say,